Modulasetulo wa lekgotla la federale ka go DA Helen Zille o re mokgatlo wa gabo o na le go le ditulo tše masomenne-nne ka palamenteng a se wa tšwa o fetša le pelo ge ba o ya go thekga boutu ya go hloka kholofelo go Presidente Ramaphosa yeo e tlišitšego ke mokgatlo wa EFF go ba bjang. Seo se tla morago ga lešatalelo le tlišitšwego ke polase ya gagwe ya phalaphala e le ka lebaka la ditatofatšo tša bohodi bja dimilione tša mašeleng a go tšwa dinageng tša kantle a wa hweditšwego polaseng ya gagwe ka Limpopo. The EFF must do what the EFF must do. The DA caucus in Parliament will decide what the DA will do. Zille o be a bolela seo ka ntle ga dikantoro tša molekgotlapetiši wa kgoro ya thuto ka Gauteng Lesufi mo go be go dirwa ditšhupetšo tša go ba kgatlhanong le go tsentšhwa tirišong ka molaokakanywa wa kgoro ya thuto ya motheo. DA e hlalosa molaokakanywa woo bjalo ka o nepilego go thopa maleme a letswele kudu leleme la Afrikaans ka ge ka tlase ga molawana woo. Kgoro e na le maatla a go tšea sephetho go tabeng ya boingwadišo ya bana le tšhomišo ya maleme dikolong. The real point of attack is on language. We know that Mr. Lesufi blames all the problems of South Africa on a small minority who believe, like many of us, that mother tongue education is the best way for children to learn. Go le bjalo Lesufi o re ditšhupetšo tša lehono e be le fela menyetla ya go ekgola. O ba netefaleditše gore molaokakanywa woo a se wa dirwa ka maikemišetšo a go fediša maleme a letswele. All these schools belongs to our children, and any person that thinks that the color of their skin will give them a benefit to a certain school and exclude other people, it will never happen. It will never happen, and it must be clear. Go a le ka Lesufi molaokakanywa woo o swanela ke go amogelwa ke diatla tše pedi ke batšeakarolo ka moka ba o amegago go matlafatša boleng bja thuto go sa kgathalaege go ya le ka maleme setšo le sedumedi.